EPS178 inge surle tara ngay kadang akfasrye program lash nake Yohk na naging akfasrye kaya naging maninaksinalutu Sanri. Uyang aulutu ngay nakusliye ka Victoria taking Tresco vinash Ashfinan Kent Washington State nga Ashfinan California Southern California Ontario California taking Tresco tuwa na siya taking Tresco tuwa na siya Dua. right pangan Los forget. cutting a cockroach got like a moon pel safla singe ngebel safla sikum to kasham ke doing set ay ki yetar I get Maday ki yetar Target. Maday ki October. 2021 kal duo betling de bakna taking kade Akollah got Kulo malap na siyum na kat nemet pulesh a room at met na a room in kain sa pa wen Kulo si fan na natum in mi siya kasipen makuluklas at kadin buye small kat finanan ka ke si baba main kain kisyakan natalit nata ke mol si matash ka ngat at chamafshesh in kain akkalemye fatamais naman falat tralabien kalain nga when makuluklan na siya kat line aspayan nga ke mata ka ke internet ko iya makadash kem siya ke mulas at Kulo malap na siyum panang kata kaksyakin gom la fakya maulasha kumsyak na lang sikat kumsyak na liki wala na pakatan mensiyo na shesh kadin kan palakan at fin falok na nakilusian maulas ke kati suste nagisarap siya sumla maingin akkay kat matlalal fungi lala fakya makatash ke kumsyak na wikat karingin kat kafala na sin matwiyash kinem kat Kulo malap na siyum kispen maulas siya ulas matkawak ekat na kewa matakanik ipaising Kulo malap na siyum Hallelujah. Amen. Ako sila klamalap, pala nga vlog na siyum, fa adradok kofka. all right taking Kulo betigat fast na meta ama kiden ispel singin iges like akfasrye ke sramsram iges la nang ava flop na yume on naging was scalam ke ngay at mata akfasrye program sa version yeon kosle pa dayining yung shipela siya pa in faculty gaston got mina na go scalam ke ngay le may or magin Facebook ano yo gayon may ash yining na tipenale na wo kiden lela na oye sayangin si akat tita ko akfasrye dayining yung tramin gaston ka kiden de tram gud na naklashifen na oye lashifen na kina lashifen o kiden akfasrye gaston ka pangashibelan gasin go online kadin dayining yung afila gas lash matawa ke mate lash para kat gas ko siya Pahila gaston kat diaman si mit ko siya mo kayo fan na mga sin na kayo ta shock to pa fact namin tingin just ko tingin chigi mic Ilang gulo lang ngeriyak yun na. Sometimes we can dia basically Klamalap singkat ke kat kain nakayan ikil tu singe in kain matawak len lasha kiset te singe in kain fakak kikastan kat in civil tu trana milong lalkush kat fin lang sim dain siya kin siya Question nagis nga lako sa leksyon na akkalemye siya kadin kain aksol. In karon aramal lang siya. Nangay tala kinafak nganan man na fushesh. Nagikat molin mo ita mae kasikat kaya ba. Kadin tala kade totole tala spelin na kawan kasis flok norol aksay norol. Nalilatam na siya la flok nge. Talim dahil mugul pa ni kulen naman tapan ka tasik proclamentary fa. Uska klada lang siya nataka we Bible study Wengin, ngam ta ga ako masingig yaw lumay ko son ko mo.
ngayon, betul na. Betul na. Net, fan life na mo, dawek mo Yohk, yeah. hindi kat fin, sabi lang, kat fin di learn na gibula, so, hindi kat batyang pen na magkaya. So, anyways, kulo kaya kung sa play na singan. Alla Yohk kan proklamasyon singa. Nga, sramsram lutu, kung akkalemye, akflet lang Luisia, pinen, Kent. That was a beautiful occasion. Or katke uselos me demtek group 1 ke wisi fin by ako yesu nakidemta umdek sing group 1 met na videos lalos ngayon we got ke alle atlong sila takayin kuya take interest ko la takayin kuya bang mas mayok siya Yohk na yung community na may cool wo literally na reni may ito. Hindi kayo kuya. May yan, pelsikat kayo kuya. Alif ko mga akfasrye. Na ano kaya kami, without further ado, glad som ke videos som kaya. Fincha mo may ask kaya ngayon, dahil di kastak sisla kat sisla kinyiningi. Kat kaya akkalemye, akfasrye, mga Yohk siya. Mga gastan ka. Babi nga may nanak mo yung lutsin namin singing. Suke. It's great to see people having fun. Alam mo, when na ba yan? Alam mo. Kasi yan, suminaw dito. Huwag na siyang You can sumabay. sense mine. Very good fight. People are loose, happy, joyful. Nice suggestion in alle mulat band na tuga paket. Kung kailan you dance, kapag yung yaplan yung beres. Yung ba yung try? Hindi, bukan lang. Parang ito. Hindi natin siya ang ba? Okay. Bossing siya. Alam mo, habang muna pa yun, ito kay ni Akflet, ingan gun long kat na sismita. It's beautiful. Kakawuli, na phone siya, kasi niya wala pa nga. Pelin som, takay ni Kuya, sangkulon. Let it loose. Let it go. Na usa to nga degi ne usa kluwo ngajuke usa kluwo na gunon ko nagdamtawa all right katsulo si wisia wakluwo Derek. Okay, yeah. And I was dancing again. And then started to listen to was with the elos. Step along with my relation with the relation presentation and with the body levels to waste there. Ini siya nga pamangkin mo. Miss Ken. Shoot the position and lungse na pa camaraderie, lungse o yewa mo kay show resilience and then mga player na lalapit kids na Yohk fans kaya mo and si
the Jeffy, questo download up on it, the lady, the Jerry present, the Colin, and Bell, the Sanri, and so anyways, thank you, man. Try to synchronize, tell me some hours on that play it, on a simple main species, where you see about, and then it's a look about it. Deep blood. Di ba alam sige o yan kaya ba? Pero si Kata Training, Randy Banks yan, nagpapardio. Lagi akkalemye. Ano yung dali na nakakapagaligan mo po din. Ano yung show? Gusto yan sila ng bali-bali na lagi. So better proof to go show that. Game that yan at yung plan with Ashkin. Like last time you tried. Akkalemye. Ano na yung ating oh yes, you want to Morella. Not just operating Morella. This time, anecdote. Ay, nama umligelo sa lepwer. Inge and demonstrate their skit lalo sa net. Ale, Kulo kung shukker aragat kan wibem tadiye. Na unsa ko nga amaya file na kiten sekwe na ke menakla siya. Unsugo dal kum shuk dagin shos lom dagige anain fulban unsugo ngata shak tagat Fulban. meditaw in Kent, Seattle, Yohk na Kent, Washington, pa elos akfasrye. Tingin ko akfasrye Christmas lan parang occasion okay. Elos akfasrye Christmas. Tingin ko glogam shukke ragat kan taken Europe magtin. Kede fast namit degindi. Kede transition na ke program lash na oludu. Svesky saravingen pa na non-kasuwas sa simmet sa kasha. Non-kasuwas sa simmet sa kasha. Pagdashi ke bukla Leviticus, singa ulya, was singa ulsiyan ka singalari ko siya. Kung vindri, tibay na ako singa. Kung kaya siya, ashi ako siya ko siya. Sige siya rin kung balik siya kalim. Nakta, mentilit fast na meta. As kaya
Okay, tama lason. Kulo malap ke unsukungan. Nakita fasta mitliga fasta meta. An uglian ghost matakagaslang. John Maver Klafkan. Duo, Klonsing God game. Klagam taga wigat olutuan. One Ismail. Duo benasum. Kulo wigam kulo kaksikin gat kilin sa simat udaga nastasis kusengin. Na Teginis alwina tisan. Paing kom. Klogyam taka wigat chang olutu. Na finan yon nivin hil. Di orikalu. Ngay da basta si ngay da versin yes kan gördük logol ma. Ile aş filan kılın Harker Heights oyep coach lige Flyers ganle Freddy and Rick filan Harker Heights na sette an aş Rick filan Veterans Avenue. Na kung fin wikat to ask Texas mag kung fin long si sokla wikat sokla na we katsum na we di kasan kat kidan mo insak na fay kat lay nak kay kat ke makatash ke pa Lumalap ke announcement singen. Nasik ke revival ng amdali. Kasanong kung jastan kat ng akfasrye klom Sanri ke alu at nake. Orek magan gastan kat. Inge nakaye insiyesh. Fill up the void in our life. Na fast na met katakan davong leke. Nara naklak ke fikim siya kan. Nga alina me encourage si kong finash in bulayan si may rekwingan ko. Mdabe siya ko min sukum da kape wi in ka long la gastan kat. But lalal fung kay wan da kay ni fakir ke gastan kat. Ke siya makat dara ke yegar som lama kat findel yang ba kapen wang lang ba sidal yakyu. At sista be pel la sin som kampitur kid ko fellowship run tulik kay si state siya ko talikuyash. Mesanakin kadinar ka gastan gat ingan sang masay sihin siya mayen akkalemye mo kikatlong ki gastan gat at masay lalal fung ilasha after the yat yun gat panaklak ka damal surely ngawi dar ka no yasinge very exciting rekfinen Everett awikom amlel Frank dinisena dinistanya we met we as nge inakkalemye la torchige fakir gaslan gat demakate mwegen kun ka ananorela mo alusi pango ka chingan sunmuge katsum gaslan gat shage Jesus Christ muge fana pa mo liya mo na banan gat lutti metla in mature beki oye magat sang kushekat lagadin fellowship we matchaye elos sige ben we besum akot nan kashaw na meklu ke na keshay fakir gaslan gat Tegin Driscoll kulo ke insights lom gabe sa ngayon mayan nga kay zoom nga mo nga kaya ben ako mit ko siya ay ito na naklash mit ko siya kaya no yes na kaya sumba na kung fact talong gaslan ka ash pasik sa pala ash iklan malalfung tin iklan lalfung ash koy sige lalfung ilasha kung fin kay mit si malalalfung yun ash na masisang Caprico, Tulokin ko. Basta let the tushis come as a public defender. Maitse na maitse. Ahora, if all pe kumbuya lasha, kung sum log le, may tuti sayang o fako. Le, kung ako sila pa isa pang umbrella, kakot mata na, kinapangan pala lasha, kat na nagye. Sige mo, kat finara, iwan kap kapag. Hindi masing alo tayo lang. Gelutut lok yang assignment sing araw ngayon. Le, kalens up lok kum na singata. Dia ma na kaya kiten tafla gaslan kat mo kayo fan. O, kiten tafla gaslan kat may ito yung mole. O yepe. Kiten diyeng mas mo kati lore. Orelele mea kalmi liki na ganun sinaklalos in pa sang langas ko sang kalmi na si may nanak. Mit scholars kim daro ngata ko riti sukle mea kalben casting le mea sramsram sige mea shipe ne elos already gosh ipshuk nake ara buklan liftikas already gosh ip nake ip and
Mainsang orokonista pitselalapsi. Pitselalapsi. Kung hindi na pitselalapsi, nakalmiya pa kumiyang. Akita na may asikis wasik sengo. Akita na may asikis wasik sengi. Na kume oro kum shuk kumingon zum riti eta or the creations. Creations pa mana ko ba kum di mo rek. Na kum di even creator ilorela creations mana ko wang weyang may ito. Nakalmiya pa mama ilorela no mama labi mo may dikang sin may ito may the nakfasrye la oye man sa gasha may ito. Kalmiya pa mga God iloyepe yeah God iloyepe he care for his creations. Even God iloyela ayaw na part of the creations. Na first single sila single luwa single il sharp kun Yohk na pala mga biyenga. May akkalemye na kahini emukui lan met lalfong ya in mo diye tonla or lain tonla idin God. King akum sharp kun kalmiye ba king akum yakin met lalfong ya. Gugulak ko mo mamay ta liye mamay ta fakye so Yohk shipe if we got direct representative. Kat na fos singaul tolu na ke singaul akuskan pangan masarap kunyakan na kung pinloy na flow na ke merit sige fos singaul tolu kan il oyepe sarap kun with atalan sa with atalan na ke merit sige il sarap kun talik to with Israel sa elos na nag-iiplok ko misige Trump could end mga kumaskuyan. And mga kumaskuyan, il pa Trump could with il oy could if in nga kumut na life mo ginapay, it is suk naslos with atalani lash nga inmo in naslos. Yohk siya ba ipsingan? Well, il oy pa Trump could niya kaskya ulay ang sasya. Meto saptalimekos, fosang nga ultolo. Meto saptasingaulya. Was singaulya, Trump could be long si Meto longulyo was tolngulya. Lemchis guys sa Trump could long si kung di ke masap singauluan. Masap singaul. Ash ipluo si ka masap singaul. Masap singaul masap akos. It's fact la kung long si katki siyong ko yung ngandung kewa. Na ipsiak lu nga lain na masap siak lu nga lain na masap simitan pa kung long si with talan lo. Managi kung lungse season. Lungse ka, kuminti po shapas, kuminti po siya malalos, kuminti metsaya, kuminti rap ko yung matayin kiyan, metalan lom ko metsaya, oyan. Bakit oyan lungse siya? Lungse siya ay patako ke season. Kat may da para kada lungse videos pat digit school shoot mit kat chill ke Yohk na ke akfasrye we see fidan ken. Kalan sa plasha, moulkin season silas na singat, Yohk, ke mga lipsya ke kumsalik na ke sistak do ibakos nge. Nanganan ka na ke la sramsram ke creator, sramsram ke orek si kalan sap singit na kasima taka na yuruga pa. Utuf yan orek malangga ata. Ke mailorela in karingin yak. Naki utuf yan kalan sap singin na ke kadefak mo instrument langga ata ininan nesnes. Ininain pa ilke anara characteristics na ke she was lena si akkalemye nga kaya kinpay si was mayen mo si fella pang katke pangon magade katangla as mo si saye ma ngagom akwuck na ke lelan pangan mo si fan na mga kumalen na suyak na ke katawi sa po mo ako akwuck na ke na fasingal mi ko singan Yohk na ke India wiwimwet na en si mga lutoy lagi malutut singa pa matala na langgat gui siwasin akfasrye in wangin oyema kasing katashi ka
ingain sikyakke na of course pelnrewa kigat sisin sikasha but we asha kadinala na melieng akfasrye but we asha inwangin pe magat ill feeling magat arborke me mama kadak fascia ingay ismalutut singe in gasha na kinalan ka was kaman gasha ya ngasang as a leader fingat aske sipean ba ngasangain may tanasik paano nga along si luti si lomwe na kaya ke ipakosma taka na siya kadin dutut kaya nga ke mamayta kyang nasin mo kumukliya kakil diwa walom ke malutut si matakan kaskat kay wangi klo malam sin kat kay kowos na kewa mataka bain wi masay lal fungi laki lip sila ke malutut si matakan na siya ke len musingin nga klo malam Right. Taking Driscoll. Kulo. Taxilum. Pinsik safla. Akim bak. mabka Pinsik safla